o Ghana flag che bibia che so ye Ghana ni me sha ase ni ebi yeye but ase refi e wo se wo car efie bibia bia wo so che so ye Ghana ni hu here o because that is the only way a betimi identify ourselves because se wo hu se Ghana bi e kan ho a Ghana flag bi kan ho a betimi aboa nti mi guso ka kire se we ye Ghana ni emma wani enje se o she US ni atade emma wani nje se bia near the US flag na UK flag there be iswatini fo iba ha se hu de wa omusi share neoma no hu anu say yes identity omuba menhia nso se hu ntade a ye share ye identity intimisro mi guso ka kire say ye kemo say ye fio say ye office so woni bibia ye Ghana bajo wa feli pe bibia ye Ghana she Ghana atade ma wani ngi say we ye Ghana ni nyankrompon extra Ghana intime kai wo say to Ghana flag oto Ghana flag we enso wi a wo asantime ma no ato menhia flag ne nso de aka ho koso wo asantime mu a MPP ni NDC for montoma na mo de asensen ho a mo de ye campaign montete e wo se DC ni nyina mo make sure say matete sa de nam the Ghana flag let people see Ghana mo ma Ghana nye visible because unam town won hye da hu bibia ye Ghana e wo se obi a wo ton ade wo Ghana no o de Ghana flag e bo ho me president anke yo hye kamehyew because on my be a konani no sanyo man kitinkiti ye hu ana ka ye say red gold green bra fama me sanyo ma we na ka ye red gold green and then the star the black star that identify us as Ghanaians say ye hu sanyo ma na e ma ye no Ghana say ye kai say moja kokko ne kire moja ye nananom edi hwegu ho ma yen ekon ye eje ye nsuo ye bibia si ho a ebe kaye yellow no kaye si e wa agudie na ye nananu hu si e wa agudie but o man say no o man fa galamsi an say no green no ye forest your identity as Ghanaians and a black the Lord star ye na bibia mu ye dikan say ye tiasia ye be hu se difference room me busa say o Ghana flag Toby say hu say abranche na oton flag wo kwan ni mu a gina ne Toby eya na ye ma homete se me hu car anase me ko baabi me ko Ghana ni adwumam na oni Ghana flag obeko school na oni Ghana flag 1st July ya na Ghana nya republic and so still we struggle with Ghana flag ya mana ye te se Ghana flag no sebi emu nya du nemom US flag ye efe there be identify yourself as a Ghanaian abrante na oye matade mame no me se mentade no onye mienu de ye Ghana de ene de ye menhia ye wurade ene na onye mame because people must see me with that ene na ma wan hu sa wo do Ghana ene boa me ye hu sa wo ye Ghana ni tini ebonyo ma omaimu nsem ehia wo dwene ho anopa awia anajo se ukọ nkotodwa anim a ya kai Ghana. How many of us nenya time bompa ma Ghana? How many of us enya bre ne aka se Awurade se wo dom yen ya dom yewra Joma Hama nyansa nimdia ni hunumu na wa anya de a yini firi ho mayen. How many of us ene boss empire no? How many of us yemfa Joma Hama akoma nche Awurade nsa ne nka nche Awurade se Awurade una de president we mai so wa dwembone a yini firi ho mayen
So adwen papa de ani hyira no non to aso. Now the parliamentarians no so akwa awurade anim awurade parliamentarians so mu hoi obi a woni adwen papa ma ɔman no yini firi hɔ ma yentem. De wa adwen pa ne de hyira no ahemfo na de omakwa awurade anim awurade obi a ɔhene bi a ɔnyene Ghana ho no yini firi hɔ ntem ma yen. Na de ɔyɛ papa no ma ne nkɔ nanim. Me sampa ibona na mibo. Enti se me hu se obi ya de a ni akamfo ni abompa ya ma no. Onya de a empaibo ni nyina ne se fast cry. Omfiri ho. Ni e ho ntoye. Because ye nyina gitum se ni papa e wo man yi mu a ekɔ nanim ye de ni papa na kire oman. Me bra Collins Bones PDF de bia sema oka ni papa na ye de kire oman o. A collective idea aggregation. Uye papa, me ya me de uye ode na ka bom na ma Ghana ye Ghana. Nhyira fan. Nti wo sori anopa na se rade dome na me nkɔ abrochira. Na kyerɛ sɛ wo pa kyerɛ sɛ Ghana de no nye. Ai meti wase. De nti anu ani age sɛ wo kɔ abrochiri no. But abrochiri ho no ni papa ene te wo. Omo de adwempa ene te wo. And I mean, video be from Japan. Yemra Facebook name me had Japan. Na Japan hono. Omuto boot. Chese kai chema. Sa car no. Neja aje etuo to kakra. Na yesi to ne seye. No mu de afidie. Na afidie no break it down. Afidie ni break it down no. De aban ne ye ne se. Oh, obia anko. Nemum ekire na matua. Tie o. Eye toe and I break it down. Now a break it down, a break it down. I buy ne say, oh, dear, obi am fem na chrey, what you am patch bra Facebook na behe. Bra Facebook na min chewa dear. Japan. Omu toe boot no. Toe boot no. I say, problem abem because I digital. Na essay no. Any BMO mu se obia anko echirei no matua. Enwe de esi Highway toll system broke down for 38 hours, they didn't panic. Instead, they simply lifted the barriers and told everyone, go ahead, just pay us later online. If it was some other country, people might have seen it as an opportunity to avoid payment. But in Japan, over 24,000 drivers went online and paid voluntarily. No police, no fines, just pure trust and responsibility. A powerful reminder of how honor still matters in some parts of the world. Japan for ena yede to ho no oba Facebook e wo ho toll boot ne seye ena e bie se obi anko drivers mako 24,000 ena sa day no anka toll ne seye a toll boot ne seye a kasabi ko bia betua but the seye no ena so obi anko akire no matua obi adru ba bia odru ye no okọ online ena okotua 24,000 drivers no obi a kotua ye ma oman no obia kotua ma oman no kofi pe Japan for esuma omusum emami Japan for esuma omusum emami ye de sanyoma we ane di twamfo ni ma hu se sebi enye sientimi nya Ghana yi o Japan 24,000 I am imagining Ghana ha ene yesi to ase ya kwabrane nkobekọ mekọ we de me dwane mantua pesa wo betua de wo se wutua and yet upempuntu because the ono so gi no ogi obedi enti wo nso be pesa wuntua enti de wo tua no onim se wotua emfaso maso because the ogi no so obegi adi eyampa nso because ye wa ha na as a load say wo se etua obi tua 50 cedis a na kwabrane si tua 10 na wagye de aka na wadi into system no bia twa obi ani nti no adwenbone de wo tua no entrase aban because aban no so boye kron no Nhyira fan be hwe bi wo Facebook na fa comment bra Japan 24,000 drivers to buta say eno mu nyina fa mu
echire obia 24,000 obia kotuaye obia nkase okotuaye ye beka say oh ye wi aban we de ye ntua ye dia wonani and I'm say aban ye kromfo and ye nso ye akromfo and obia wi aban wi ye ne nso ye wi aban. But Japan onim se otua ye be hwe wo de hwe to boot no kra no aha obetua to obedu to boot kra na ho atutu ba bia ye tua to boot no obekọ na ho atutu. So what are we talking about? Obekọ na ho atutu. But Japan hwe ba bia to boot no no ho fe the way ye si aye no nti aban ni boye krono no na to boot no kra no mu hia ye no na ayi a Ghana etiminya almost 800 million sabre no 800 million yera baumi at that time say ne ye ne ye betimi anya 2 billion ye betimi anya 2 billion instead of 800 million no ne betimi anya 2 billion Ghana cedis enti show ne say ye to boot ne ye betimi anya 2 billion Ghana cedis ye wiaye no na Ghana nya 800 million Ghana cedis eno kra ne ehu de ekoso Nhyira FM Kofi Japan for the no de esum nana Shinto ene ye omo largest esum e wo ho Shinto ebi frɛ no Shinto whatever it is nana eno na ye omo largest about 70 to 78% of omo population no esum sa asum no nana de tie ne sɛ onom no omo gye ewiase mu tumi di eno omo gye nananom tumi di eno omo gye saa tumi ye wo menka ne sɛ abɔdeɛ mu no omo gye no nso di enti omo nya kristofo sɛ de yɛbɛka no no omo nya kristofo na nipa ɛwɔ kuro ni mu no about 70 to 78% ɛyɛ saa ɛsom no ansa no waba Buddhism no omo aka no so yɛ Buddhist na sɛ wohwɛ mu a nana sɛ wohwɛ a minute ayi bi a omo tete omo ho sɛ bi omo bɛsom kristosum sɛ de yɛyɛ som ne hai omo kuro omo nu 2-3% Omusa pa but omu indigenous worship religion yankasa no saa Shinto yeah na mo obibi omu friend kami ni ye the lesser spirits yes those ones too honhom no na keka bom it is ankofo we no omu nya nkremofo bi dabi omu nya kristofo bi sure omu ye ye because abosomfo sa na ye beka no omu gye nananum di ene ahonhom di sa ankrofo no matimi atechi omu kuro yi na on say kire bibi kakra o on say oman no omuntua ye ka say to ya say they paid themselves na ka bibi kire me wo ye nkuru a ya na omode nananom eno ma na ehye kuru no so no on say ya na ma boni di ayedene onim say oya obosum ni bekunu me bo na be mafia no enti ya na ma omo ye no se de esene fatal I think say eno so inform omo decisions because say na konfu bi say kufi sa kwakubonsam no waka bibi se nka parliament ni other political we nka ye mo mfa nananom nso ebe ma bonidi na ye de akofem na omo the bible no omo boy krono and Japan di mame some link be to ensem ne caller omo call na kire say these people believe in na aha no be kono na nana bosom no ekuta no ono mom na de bosom na chi wade se de be ya galamsey fo no be ko ho ndiezi ya bosom ni nyina se kura no omo nia no maka o ntu be kono na nane komfo na odi kuru no omo de aka no won say ya adwen na nyen nti no obekọ no akyerɛ sɛ na chiwade yɛ kraman moja nti wo mu kwa no makɔgye sika no na adi wo manim na mo de kraman moja na kɔka nsuo no na nsuo na chiwade nti wo mutimi kotu tie da ho nso ɛwɔ senso ntimi nka hwee nsi that is our challenge but Japan in fact nana apart from that no that religious aspect ne spiritual way no so no mimi fin say contribute to no credi a omudie say adena sense wo twam no wahu say so otua no and apart from that no so about technology na now see your system mu
car bi betumi akodi bone ye behwehwe na excavators ya ekowurawura mu hoyi nye na annom be ka kire say DVLA be ka kire say wo mo a edi akowura mu register yi nyina mo mfamra ebi wo kro mo fa kro mu nim ni wura but if port ne ba yo enso ye nim ni wura but kroyi etimi chechire ma sebe pania kura be wura kuro mu ho a is on the system they will be able to locate and the drivers ni may go but some ka so mo track here easy nti at the back of their minds no munim say chale man tria na system no said you see effective ye adwuma no den ya ye be den ye be chime but Ghana de no ye systems no kwabrane ote animu kura no ye be di animu ma ye no ma be kwa animu no ono wakata so oje bribe right and wakata these are some of the challenge two areas eboa Japan no all right based on their worship and then of course technological advancement on mu kura no na now yembra gold board no Nhyira FM na gold ho asem